Gevre, du hast einen Hirschi Niedermann von Loop Realty. Wie viel hast du schon verkauft? Sag. 8.000. Der Name sind du, Gevre? Exactly. This is the 2,787 rentals, 1,615 sales and growing. Jeden Tag noch ein Sale. So this is ganz Kirchhoff Glilis. Ik in Kirchhoff is immer auch Glilis. En dan word ik Blooming Chester, Woodbury, alle gang trainen. Wow. Wat de concept doen? Wat is het doen? Schengen development, a one-time promotion. Bis schwer, wissen sein, bis schwer. 2,1 square feet. Dus nog meer wie de koers van $3 square feet. Is er meer wie de koers? Dat is correct. Bis schwer. Ga maar aan. 289 per square foot is een himmelgeschrei. Als ik Beautiful. In deze development? Yep. Schengen in de... Wow. So laat me de vragen de phone number. En moet ik contacten. 845-388-1155. Nog een paar mailen gewoest. 845-388-1155. Kan komen, we kan teksten. Anytime, ja. Call, text, email, anything. Email address is? info@looprealtyinc.com. info@loop, ik ga het like op de screen geven, de information doen. Historie in Kiddisoil, heel erg shine, beautiful apartments over here. In de grootste zaak is 289 a square foot, is nog meer wie de konus van de kele. Dat is correct. Zo bist dat magmer. Ga maar aan, nog eens schweer, ga maar aan. Nog schweer gaat erop. Dat is correct. Zie je hoeveel? 399. Ja. Wow. Anything that we do from customer to service and whatever you ask, any unique need that we do for it. En ja, schon machen wir de beste Service, de beste Praat. Ooit rechts die Kiddisoil, lohnt sich gut zu geben, Marco. Gaan we de tracht van Kiddisoil. Ja, Marco. Loop Realty. Schon knapp 10 Jahre in the line, schon über 1,500 houses were sold. Almost 3,000 rentals. Experience. Experience. Get my personal number, that was 845-637-9457. Personal number. That's 24 hours a day. Look, schön ist. Eine Grund, drei sagen nach dem. Nein, please nicht. Please nicht. Aber, ich gehe zu tun, jetzt von mir nach. Es du von dir, hast mal Lechtigen, siehst du.